rale ale gitare akore ambere na antu bakiago ayuthi ababa na bamami bambetekeria na bampakura ciao na kira gitumite mbigwa ndina wethere bwa kwenda kura kaire kam 2027 kwena mantu jara ndaumbite kwithora ngitegera ndingenda jomba kugitwa kuringana na MCA uria wari igita riu atombite kwithora kigita na inya mwanka thaizi MCA uria uriku no yari igita ria by election ikugitwa nontu twatega wadi ne twekiagu ikombire kwithora kwina by election after tukurus MCA wetu uria ariku ari madam and then by election ikugitwa MCA uria thurirwe bara baingi bauga ni igita atari akwewa ria kung'ana ikio nontu atari akurikiria ba igita reja ntiugira jaire after the by election no mbere kaire kuthurwa uria ariku after by election ikugitwa na kwina mantu jara ndatega nkone igita riri kanya kaga kanini arambite kwithwa kinenkerwa atambite kwithwa kigita na bando thaizi bando mwanka na arua ndategeria woni ndi mutongeria bando atiromba gukinyaniria mantu jara ndingende gitari kunenkerwa kura kenda mpumba kuja kinyaniria ikero ntunkuga onde mu yuthi inguchokara jaire na ntio chokagira jairi ikwithwa ndene kwa ndina kiroto na kiroto kiria ikikuona mtonde okiagu mantu jara ndingenda jagitika jakugitika wandikania rwimbo rwa gutia kaire gaifafa bige koda marururudu kabisa uguzo bala tenda yeah okay ende narua ikendera ikibak the first year ya utongeria bwa ngavana mutuma ntwethingia indi mbere tutonya kirwa riru likanie mutegeri twi live akini mitandao kinande Facebook @Meru TV Kenya ithiro ituma kiuria giaku kana comment yaku twi live nya kiri mutandao wa YouTube @Meru TV Kenya. Madam Ann Murugi ni mwaka jumwe nyuma ya kunyumuma kwa governor mutuma ntwethingia mawirane yagikwa na nande kiri assessment yeku inya tukiariria rwaria rwaigie making Meru great and how to make it assessment yeku ya mwaka jumwe ya governor ntwethingia assessment kwa governor mutuma ntwethingia so far ambambiririe mbere na wa acknowledge ngwireriti tuwe thank you ngwireriti lakini kulingana na mwaka yumo yu ngwine ritekete lakini kete ritekete ora Meru bakwenda ithire ritekete yes sure King Dash your assessment kire mwaka yumwe ya utongeria bwa ntwethingia mwanka jwa mbere jwa governor ntwethingia impije onde mutongeria na tongeria baba ingi itwije county yomba gwithora area mwe na yomba gwita na mbere kwena unity na igita riri akuruka baitire ngavana uria wari ku duly elected no ntibuga gutwari kumba kwithwa kwina unity ikama atatuge thaici MCAs para bombere kumuita ibakuga thai kwina unity lakini oni ndingenda kuga atiri itwithirwa ke twina unity te kwaria kina muromo itukwenda kwithwa unity kionekana from grassroots kuma kire MCA igeta kire MP igeta ke mwanka ngavana mwanka jawe wa mbere pando no kwigwa nto bagiteta pando no kwigwa nto bakiraramika so as far now atatuge country na uwezo bwawe nonto aumire kuma ke deputy governor tu governor atatuge taka ibangite mono kwithora ri governor but as per now ite mbaya mono lakini unit era bauga nioba kwenda bena MCAs ndinge baromba ibeze Pedro bare amwe baitanirie ngugi tuone from the one level ngugi ne kuoneka na ne gwitika kera tumba kumwa knowledge ari munene o county na tugaza all Meru county ni gwita na mbere okay thank you very much nonto kwa assessment ya utongeria bwa governor mutuma ntwethingia na nonto we alide Madam Murugi assessment yeku ya utongeria bwa ekoro county ya Meru tikara mukaile miake indi nyakire utongeria bwa governor wariku Kawira Mwangaza ukiona
kwa jumla kithia nitia ekuru bombite kwithira ba ki yokia twanya tu totongeria na gwitithia atia na mbere mitaratara ya ukuria mugongo jwa Meru. Bombere uniamba mbirire na the women representative ureku mama weko okay amba mbikuwa naritete ngwe lakini atiritete ngwe burabo bati kwithira erikitekete no mbere weta nara lakini atomba kuthetera the girl child atomba kuthetera the girl child and the women at large in Meru County boambere bojaire ke Madam Kailemia ntemu yakwa by the nya changia kere anything ya for example reko ithaira kwina gender based violence onti yakwa Madam Kailemia akiariria anywhere kana athetera kwithira anabari batikurawa kwithira anabari batikuripwa kwithira anabari batotonya ngurano ne cia mapema boambere nta ikwa age support awa kwina maybe anabara ayoketie as a woman akithomithakia no menye nza imwekuru na nya Meru County at large mwekuru yo wegitene yake una bati kwithira a supported women more women na empowered women na koni ekuru njire gwichwira na njire kwithetera kimanto ya maingi muno so ke Kailemia ntote ne side lakini alanja ukete ke women representative na mami torwenene muno no ntotebyo tuya kwa kithetera otebyo tuya kweturetera ote maendeleo tona aituretera at large ya Meru community no mena batu kwethira eturetera maendeleo secondly ke the elected governor Kawira Mwangaza ora impeachirwe that woman was working kama recommend for a good work she did egitarumi yake wewe tona na ritangwe atwarie fact tote ne side na ritangwe na ke Meru branke baromba at lunch inyekuru twekuru opportunities tobetekie non to family sira nyinge tiete run by women na nukona nza ne kurunga menya mwekuru arwami so tomba wetekie kuru beto na tobayeke na toba protect kento kirato ati ya women equal protected bombere if you protect a woman mwekuru akathithia mantu ya manene kokilukira yara omba kuthwaniria na mwekuru muntu yani omba kubangania mantu. Let's take for example ya nza chietu mwekuru kirere arwire ana abekire uniform bete skuru ati wathuranire mukuru ete ngwene ati watwire ng'ombe na nyawe ngwatha mbete ngwene no goro ya the same routine so tobati kuwa ekoro we recommend them for the good work they do. Na at Meru in lunch we give women humble time to lead na toba protect na toba kave na our men nkiromba our men warabari batu protect na batu kave kenda tombo tongeria na inya women they have equal chances of leading na leadership women by the inya ne the thongi. Yes. Okay, thank you very much. King Desh. Yes. Vijana ibaitonyetie kire manto ya siasa ende barero batena experience. Gento kia mbere atangwire experience ejaga thairi ogeria kwina rimwe ugeta guchwa ngugi numba kwithirwa kwiboma boga withirwa wina experience at least atugia mwanka emeanka ire emeanka ethatu ethora mtore ateita ngugi u akomba gwita experience na so atongeria bamwe para meanka egwita para bomba kuga these young leaders kana para bakwenda utongeria bare young but in experience ata tuge kwe gintu gitawa mentorship ethano kwenda mutongeria fulani omwithi emba kwithora ene experience munenkere kanya thirikarine omugitire gintu gitawa mentorship na kuma u omugitira mentorship au ni experience ekejira so bukeya gutwira atongeria babethi but in experience na butio banenkera kanya thirikarine bagia experience and kwalia uma kitungo kiuga experience is the best teacher. Yes. Na Madam Murugi, yes. Bamwe bakaua vijana bara bawitonya kire siasa bare very prone kugurwa ra mantu aginyira kaline ara agaita akaono kandogero we aba
kuna tobeja to na aikro mu ukone akau ankinyokere ndi na time akairo wewe na kanya kange no urwire 2032 lakini una ngokura wero mabi tokaria urenge oni bombere burankenda kwira anto babethi kento kembere witietekia wewe ngwa ukamenya wewe mutongeria na mutongeria it's a calling by the way being a leader it's a calling ukamenya wewe mutongeria ukethira wena manto yaku yara wanalyze tena wikite mbere na bombere kethira no amwire kuritira anto bakungwe ntikona yakaomba kurwa wenda nontowe your main agenda tekwithira atiko no we mwana siasa tekwithira atiko no owe angano rwa miete ari your main agenda ni anto baku no obaritira ngwe at the end of the day orwami no kimenya anto baku ibo batumete ora maunonto bokutheta bokuwa ngoite koritwa ukona anto baku iba kwinyeleka bokwaria manto anjira bokwaria manto ya mathomo bokwariria manto ya mainge kwatu iko wano kona yate koritwa ngwe ya mutongerio mwethi ukethira anto baku ibo yo main agenda ndikona yakaumba kurwa witikiria yes sure mutharimi nkiongera uki mantu ja muntu kugorwa kwina intobiri kwina gintu mbitaga to be a politician and to be a leader. We mwana siasa kana we politician ni muntu ura wikaga self interest bere, lakini ore as a leader muntu innovation muntu kumenya naretite kiria kwenda kiroto kiawe na arendera ayuthi bangi atia because thairo bangire goya mutongeria kwina antu bangi bo gutega as their mentor nyethoro bate kuga they are silently following you rero kabanga ogwe obanga goya politician weka self interest mbere hara ne ogekirwa 500 nethoro kwaria umato ana 500 kana becha nguru kina metho ukaya tempted kuga atiri atambitekeria kwina 2032 now ne okomba kwithoro kiura kiroto giaku so let us be leaders twi young and not politicians. Yes. Yeah. Sure, na ndi tutonye mashinani. Yeah. Tukiruta ugambi kiri akari kuma guntu Yeah. nterecia kiago kiriwe Kindesh. Yes. Na nterecia Kenjai kiriwe Madam Murugi. Tuambirire nawe Madam Murugi. Yes. Nterecia Kenjai ni mbio tegete nande kaua bona bobo kaya otongetua bora mutuma ntwethinge u ambatoni kaya kuinywa amanto yakagaruka nimbatoni ire kwenda kuinya kwithira nabo akari nterira cia Kenjai ni bakwithira bakenjoy maugaruku ya bata ke in their lifetime. Bombere ntore Kenjai ni antu bena miunda eminene bomba kugitira ngugi ya agriculture. Kenjai bira biura na kia Kenjai muno iroe iwacha borwe lakini koke yakonekana boreholes ikenjwa anto barako atweka rwe pampwa everywhere akadibara bakenza mtu akomba kutonya mndene yo enonto tai twaile for example agriculture neo backbone emeru na inya country at large nonto bira bionde we eat intobia kuma mindene mtu akomba for example kukonekana rwe anto bakenze mtu akomba kuiwa oni kankwendi kurima ethera for example ntonye oremene boskuma ntonye oremene bogetonguru anto baraba katwaru na koritanwa mentorship about agriculture na into bira bibuera their places bira bibuera na untorene bakarima bombere ukombeka kwithira kwina ugaruruku nonto bombere bakona bia korea bakona bia kuthomithia na bo na inya nthakaire tina untorene ikomba akona ibarua biande bia kurita. Another thing, market chain to bi kurima market ikethira set aside na fair prices menya bira biura na kia na arimi thai barema ina ba ikinto bitore mayes to kurima lakini nato ikitho kone ire kutweta kwendia ama oriore tore mandare ma for example mbwendare meto nguru ndeta na undiruro achiringi 20 nukona etomba wetatia etomba ntethia so kukethira kuthuraniri market tianto bara baikakia products chio barema na la fair prices imagine konto ko kombo chincha. Another thing intobirambika irwa anto bakenze mno be complain a lot ni anto baba bethe kukethira kwina anto baba bethe bena talent
lakini talent ira cio iromba kumama no nturene no nto batena gonto kwa wiki talent you batena gonto kwa go showcase their talents. For example, tuina dancers na nturene nyinge mno, tuina aini, tuina actors. We have great youth au bomba talent cio ciumba bokeria na talent cio ciumba kubatethia, lakini batena gonto kwa weta ku showcase their talents. For example, antobo bakenzai iba wetia bena somewhere where people are trained, antobo iba kwa coached kukethinya kwina vocational training centers. Ana baraba kenzai baraba ingi no metwinde tutitharimi omwe. We have people who are blessed in different ways. Kwina mtu okomba otuma, kwina mwana okomba osuka, kwina mtu okomba kubuithia mechanism onto mwanya na akomba kona muate you are the day. No to key main thing is the daily brand. Ikyo tochwa. So gwatuka kwina vocational training institutes na ukenjai chiko empower na baba koya ba trainwa bakethra bena skills bakaumara na mtu akomba kuritangweti yake ichonera mwate yo ntuku tathi ngwetikia ihomba kwithira ebu imno bona mutharimi. Sure. Na beretu yakiriwe wana King Dash ikwithirite kuri na manto yara kwa ne anto Madam Murugi ate kenjae batiteka eri ageni. Iwo ndo gotekora nima. Kenjae that's a lie. Kenjae to endete ageni mno. Ondere aria perspective nyande mto kenjae ndi. Ndere aria onde I as an Murugi dem to kenjae ito endete ageni na ageni no nto mugeni rawa karibisha mugeni koku etha irari mware tete kana rengi irite. Rato gete keri ageni ntoreto ekenjae ntoreto yakura ito endete ageni buru na wara ombona ukethira no iko ku invest kenjae kethira no iko weka business eku kenjae is the place to be, a safe place na ntobendene bena ngwataniro no urumwe. Sure. Yes. Bwana King Dash. Yes. Kiago na iri centro imenti. Kwithirite kuri na nkirano katika MCA na Muyumbe. Go kithalanirwa tubalabala ite kwa ini au yoti yogwa murandi wa ngania. Inde we ni ari kukona yakethira yakiagirithwa na yake wakanya kau wethira ukireta change enterira inya tukiuga we are making Meru great. Kirewe, how will you make Meru great? By starting with Kiago. Okuria akiuria very smart na akiuria ngweterete. Kintu kia mbere Kiago wanda thine mbere Kiago ikwithira MCA uria oriku kintu kia mbere mato ende atithikiraia niki kagita gakanyuma au kwina gita ndaugite ata mucho in person ndona igita uria rigwita ayuthi kintu kia mbere ibako nya tutariria ayuthi ati atuge manto ja barabara kintu kia mbere mutharimi barabara egwitwa Kiago wanda kuma nthiguru iragwata independence kana nthiguru irombwa kote kalami nyakariko kari Kiago wanda na ketha kwina rami irami materondi ikuruka ira Kiago ikanunkira ikauga Kiago kare no bukionagwa kintu kia mbere there is no any tarmac au ndiariria in between mujumbe urio na MCA urio tukurikia bwa mantu jarami kintu kia mbere gutirami kia biere barabara cia Kiago ni mbaya na ti mbaya unge barabara ya Kiago MCA oragwa akorwa atiri barabara kuma ja mwangaja barabara yu ni yao akauga ni MP aorwa na akauga atiri barabara ezi ni MCA na kwena barabara cietawa Finda Roads i barabara ya connect one ward to the other na barabara jezi ituithera tuize na de mtothomi imbije barabara ezi ni MP ende nonto akariba Kiago pamwe mami betu ni mami barabara nare gatene bate umenya ethora barabara ni MCA kana ni MP so bagera naira MCA akauga barabara ezi ni MP akauga barabara ni MCA igita no ure gweta ati wrong rust okumia no mukari o Kiago na mutharimi atara ngwere kintu kimwe MCA o Kiago kwena barabara ya mitungu
barabara eu no eu gwatite mitungu nkubu mitungu ekoma mitungu egetagwo charia ekeja kumira mwanka na Jakatimbi barabara ezi MCA aumaira nayo atongarami akamenya akalipa kia gubesa sawa we binafsi agetithairia machine we barabara ene ikirirami ni barabara aretera ewadi ingi MCA ungi na MP ungi aliuga antu bakia gwako sawa na hii ni mbaya na ngwenda kumwira MCA okia gwandi ibo muize oni nte tana ro kumwerenza na nejinya twachemania ground nte mwerenza na mwambe yanga afanye hii barabara ama ufanye netho ateu kakana amwe na MP na kwenda kintu kimwe nyoto mandalikana nta itwirite nya MP barabara ekugwate ankuma nkubwai ikena ma beautiful gates ikena magwasa kayo ikagwata vingitho ikagwata mojwa and atanya mbuge mwanka mojwa nonto bwa market mojwa otaka market mojwa which is in Central Imenti nere among ire itureta investors mono eko nona roli nene mithembe mitemba sigitumira barabara eu ende mutharimia ta ngwera na arua make a day utumire barabara eu nekirirami ende bear in mind MCA MP nekirirami na rami eze ekirie gitara kireito rami eze ni mbaya ne ambukire marinya zozori barabara ene and it's too bad to say it's kwena mutiari araikitia mwana we aende akajifungue juu ya barabara mbaya mwana orea mantu jatero mbere kwithwa jakibua mbere ya kinya na kakumaanisha nteresheke hagu kwena kuongeleka kwa early pregnancies kile arito te mantu jari pregnancies na ndiariria mutiari no meake ago tete yako ina sibitari njega mostly tuweja gutumirinya sibitari ya Consolata Kanyakine and many other hospitals kana ere na area bacharia kaongo kana ya sibitari we na area bacharia lakini tema tujari pregnancies juu barabara ni mbaya mbere mutiari ore wakamatite mwana munyi mbere yakinya sibitari etakwewa kitharimo ndikwira mantu ja Friday kwelewa mantu ja thuka kwe gintu kwe mugambo otumira yukalikania vijana ni mbaya weka mawe barabara ni mbaya na kwaria uma ya December incident ya December mbene ngari ijiri ciragwite thingitho na ciragwe otagara thingitho ngari ijiri itumba kwebanira itumba okurukanira antu aria na atatuge kwa bahati mbaya maybe machine barabara ekugea atatuge witite angari ekwithora ina dysfunction kukwithora kwina ina brake failure na otaka barabara area ithero i mwina mone ukeja kwithora kigita kone kwa Zakayo ngari eku kana bikibiki ekwe kurega brakes there is a very sharp corner kwaria uma mutharimi ugwe au thingitho ugachiethera ndagachene mvi nontunya ndagachere nyete mikum aina mari ya kushikiria na Madam Murugi yes no aririe mantu ya barabara ninge watariria mantu igi kithomo kirimbe umbithe muno okitilia mkazo kithomo kia ubundi na otea kienda vijana nabo baomba kuruta ngugi na njara ciao ninge bashokirie kiuchumi na kimotorere waria mantu ya roe na okugeta mantu ya thoko na okwaria mantu ya urimi kuongela baita kiri murimi aithire kiguneka ukirokira urimi bwawe kana value addition urimi bungwa bwa kenjaini ni arevi kana ni arimi ba marigo keje mostly urimi pura bari mamuno I food stuff chakuria mpempe mingao ncho into ya bibi mawa na bangi beno ureithi yes
na tukiariria urethi au niongo karimbeire nondu nande nterecia tianie east vai mwanka ibaithirite barina gitwikite kironda gya nkui mpanga ya wamba bondithia bwi kenjai ibu kuyurite mpanga yau ya wamba bondithia kenjai ma tutakwira mantu ya mpanga ekurethia lakini rirokona mtoku ka mutorio ku bia bigito kamenya bia ku byombi ibyo next so nkiromba mobunge o Tigania East mporo wa Buri na tongeria bangi Atlant bawatane ba make sure bakureta security kiri antu bara bakurethia nonto bwana mutharimi ikinto kikithuku muno ya onibue mburite ng'ombe wa thina riu bethire netire ngaikwa bothuku na yani kinto kiu kironda kitiomba kora so ninke baromba atongeria bonde at Meru in lunch nonto inyare Tigania eko tongwa no Meru wetatia no Meru yotongwa kuma ke governor kwena mamwanka ke MCAs atongeria bonde. Those who knows they are leaders, not politicians. Leaders. Bawatane, batwe solution ira bakareta ntore naira anto barabara kikuthangikwa iwamba bangombe. Na among devolved functions ni mantu ya igio gima bwa mwire ndiko megithia sibitari ciantere shekenja na stima na roe na motungata ya kwagirithwa kiria kari ibakona ndawa macibitari in other words the state of health kiri ntere cia Kenjai non it's a devolved function ni woga kinyiria sibitari ngani sibitari fulani ya guntukuna ite kariu nao yagirithwe the state of health is very worrying actually atwambiria u na kukethira kutina ogima bwa mwiri nthiti umba witwa nthi ukethira mtu ayetu atumba witwa mtu nukuelewa ntore ni ira chekinzai at lunch matibitari ara maingi utendawa twambiria u ndawa buru ogeta ukethira utendawa na rira wetire tibitari watie ndawa imbi ukwirite tendawa wetite kendo tetheka bwana mutharimi ekurubeto maternities ito wetia ba advance at least maternities rira aribeto bamami baweta kuewa twana kwa tuika iba kuona utungata purabo baterete kwa tuika some kwa challenges irati ya ramno anto oikwa mtu na akwira akia wa mwana mtu nge na neglectirwe ukethira treatment ira konete tepaterie ugaikwa na kwire due to childbirth mwana tikironda kieyire kiyoturira kia mwana iketharimo kira mwathani etha iratuthanetie na batu yekuru ramto ya wakana na yakwa ka prideness kange kakwithiro gita wa muciari so ni kiromba barongamire na yani baokere tibitari tieto bura ekoro bamami are basia batekuya bakeya watwana nonto it's very bad yuko mtu nakwete akeya watwana secondly kwa tueka tibitari chionde tibitari kethira tina ndawa no tungata burabo baterie ugeta ukethira weta tibitari ukethira daktari at that given time ukaundumiwa burako bati bwana mutharimi unke baromba ba health yambiri erembere ntoreni uchakenzai tukalus ekoro bakeya watwana tukalus mto akeya wa treatment non tuba kwethira atena mbeta wichikia private sectors aita tibitari otiritono ndaromba baimarishe tibitari tieto tia general hospitals kana tibitari tia public aro mtu wenthe o maktaba ene agetombe kuwata utungata bwandawa sure yes King Dash yes nteresha kiago ngwiko gweta na ururitie matamuno uri na muturo mungento nondo bwa mantegie barabara ningi cibitari kana ciakucie sawa nara ukwenda gutongeria ntu nteresha kiago babu we sawa kiago one ngai nombere gututharima ndatega missionaries pakuja tereira cia centurimenti pakampire kuntu gwitawa mojwa lakini portion ya kiago ya njira ya ara mojanga sareri ikiago ara missionaries bejire atatuke simpuri monjero jo kiago lakini otega sibitari chieto
most of our dispensaries irio dispensary ereo nontunya kiroe lakini ukaja gwita dispensaries iria gutindawa na weja question niki dispensary eje gutina ndawa MCA atena kintu gikiaga gugucokiria niki gutina ndawa so notega like in Makadune dispensary Mojo dispensary Kijen dispensary sirio inyingi health facilities sirio lakini inyabara bakundumia daktari barabara nyabobongwa oeta inabindi wete ugure yuku na twategare jimbe na ndite mantu ja kugura yuku antu bate gutha twite gaira weta wero itoka gure yuku ugitirwe kithimi arafu wero atiri itoka gure ndawa in some chemist na rero keja kurigwa weta sibitari fulani mtu akwira itoka gure ndawa chemist meaning into kia mbere dispensary sibitari area itina ndawa na this chemist they are private sectors bamwe atungatiri baraba gotutungatira gechibitari iria ibaboneta nonto gutena ndawa ataturugire biashara chetu where we can send this patient beta bagura ndawa na kia gwande neuge kali ukethera nonto gutena ndawa mtu are bokario kiago arero atiri uma Makandune uma Kanywe uma Mande uma Kaudene wete ukagure ndawa to the neighboring ward jayo Mitungu oni ngori atiri Mitungu ena MCO wao na naratukwira twita twagure ndawa jamukario kiago ngori atiri imbie kwage kana inikia gwand kenda gutombe kwithora kwina ndawa MCA ugoreo na nuije mbecha cia ndawa ichibati kwithwa chire in those public hospitals and dispensaries iri ichibati kwithwa iri area so ndera MCA atiri pesa ya ndawa patiane to the dispensaries amami beto batina mbecha nyake thomo bamwe batina ke bakumenya ndawa ere ageta erwe mami nyo ndawa eje na baby ndawa eje te suitable and it's for business in those chemists otakwana mami agatura gwitirita murimo na ndawa ira kunenkera chiro te cha murimo ju te muthia to rus muchiari u of which ni mbaya na onde mutongeria will not stand to say manto jaja gendre it must come to an end apende asipende Bwana Muthari mkiaddition King Desha wa inyeti bitari umuntu tikaweta a public hospital ena mbecha pambere ureta public hospital no ntopo kwithiro tembecha we nachio no atirie wete inyamanto ya kadi ukero anga chiringi yana card bamwe kuruba mono ntorene bwana abakurira mtu atene nyachiringi yana rura kura that card nukoelewa oni kiromba no ntombecha chie kuna funding chie kuna kento ketro it's a public institution barite manto ya kwiro angaita ure kandi angaita ure chekithimi kethre it's a public hospital ne public exactly. Kwa tueka utebyo bikuriwa kuo kenda mtora me twena twe classes nyingi Bwana Mutharini twena walala heri twena walala hai na twena walala hoi mtora kore munya wekira irio methene ana baki bomba kuria so weto mura tiringi ana bona tia kura kandi ra achia no me achoka murimo rona finally toka lose mtu ana baki batwe bageta atia bakiangaika so ninkiwa no nto MCAs na thirikari at lunch ibakona mbete itia set ya science kedri itia medicine na kedri itia that public facility interview za kura kandi you tie free kutuike mtora mwananchi wa kawaida na weta no ntono atwekete noe mbetu iti yakie na mbetu iti bati omukinyila kwa tueka na weta atritwa without mbecha na eta aweretwe na tibitare tiena ndawa tewe ko no ntoiru anga kaure ari tibitare tithire tiena ndawa kenda tombo save lives na Muthari mikira ke ndigaraia kabisa yukethera muchiari ndio tibitari ane bati kwithwa ina ndawa itina ndawa yes muchiari to koruse life okay yakuwa ke mutongere ke yeta wike ke ambere eti ke budgetie mtojo no tobo ko murusire ngwitangirie 10 ngitangiri 20 mbecha itiomba kugura utoro utoro ingayone nkanaira na thairo kanenkero we mutongeria power i people because power belong to the people kaba gwetekite okabaitira ngugi ende nago ore agobaitira ngugi nyethore mu mwananchi atiomba ukinyira akwira atiomba gukwira face to face kire inyanga yore ore mbere
kira inyangai omenye power ingai okunengerete nontu ngai no influence anto genda bakuringira kura nyogerega gukira mwananchi ri kira ngai hatuwezi kuwa bila power. Ndio hivyo. Alafu there is something interesting na area ma MCA kiabata grada genira chitare PR development. PR development ya ira uweto kabwithia gantu kanini wa karingira campaign ya kanigi ntu nande kiagarura maisha ya akari. For example, uweta kwina boda stage nyingi, kwina stage ya nare ugwaka ka stage kika stage kamwe okubwithia ira shed ukaringanio campaign kithira ni murandi jwa roe inya yoda milikirwe inya roe rodani roteka wambirire nande moni akuyeye mukaririe yu rira viongozi batutegera the real need babwithia superficial development to shed na mawirane yange kathumba and oni brankera atongeria pau iba the real development anto bate kwenda to PR development toto kuditho ya bonda shed bombere otiombombera nwekirete mto bonda shed na inya enampara abirio kama tatiomba kombo kama tanto nonto eke bonda shed oni brankera MCA baba ritene thai to the real development to jali mwananchi nonto nwa wekirete tene kiuri nwa kwete that mandate and power weto muthetera na weto muritira ngui bato te kwenda to development toto kono ake turenda real development turenda kethira for example job opportunities ke vijana kwa tuweke ke job opportunities you for example ke job opportunities vijana ya boda iko kwethira kwena to microfinance aromba koni ya muyuthi wa muranto aweta okay wangiri 20 bago fund na bonda oritae ngwe okire ya pade ukiona mutu yoku na ingi weta atia ukirea na at the end of the year kwa tweka othiria kuria bonda era bonda ire gatweka mbi igatweka eku mtu wo au kethira mutethetie lakini ende wata waka bonda shed na nya bonda we weka u atini ori utebi ora tethi au so burankua kire MCAs torenda real development chiongwa tianto ireka benefit the people of Meru. Sure. Yes. Na tukithiria nonto na reo itharetu yaka ritiretiro muno na mpwe ya mwisho nonto nande bore aspirant na God willing ebutonyete kirigaro ya MCA ere mutindo yokangange baba inge bara baya watwanya totongeria nonto the county assembly ni mona the parliament, that is National Assembly, and Senate to represent the people with the legislation, policy framework, eregate dia Kenya kuru kanakari bakaunti ya Meru ninge oversight. Tanga botonya kuna nde buturu mwagantu bokirire mawe kana bokiloke finance bill era tona ikirukwa ora Kenya baku ari bwana batongethia bukathithia oito kwinyeleka tanga nande botonya botolo ibara babutonjetie kwa babwende bugibwithireta observing table manners bureire no starabu bukangura ntembe boturanje bokowe batu twatanirite na tuimantune na mantu yonde isasawa bombere yabura kingdesha wire koina mwanya yo leader na politician we politician no wete nara okolelwa ne antobaku no kolelwa ni interest ya antobaku no ntwaye ku yari ona gite yake lakini we linda we mutongeria utumba korerwa ni antobaku bona mutharimi. Sure. For example mbere ande muchiari mbetare andanya mana bako bararabo ntumba nonto nde muchiari na ndina responsibility we kwa muchiari na nkamenyana ba ndeta ndare nyamara na bako baterete ibo bakarara ampara na na bo responsibility chiako so we mutongeria word otonya oni bombere nkomenya Kenza is my business Kenza I want nio anabakwa ibo bambetete wetatia kuthetera na ndi mutongeru ntumba kuria mboloni anabakwa bombero ndireta nditetera kichio
nditetera development yuba kwenda, nditetera vijana kwa empowered, nditetera bamami na bababa inyabo kwa empowered, kenda tomba wetithia wandi etu na mbere, kenda tomba kuthomethia brothers na sisters barabe skuru, tomba kuthomethia na barabe skuru, nonto at the end of the day bona Mutharimi turiariria the generation that is coming, our children, our great grandchildren, bauibo to kwalelia. So rerange etara onindie mbolo ne antobara omeana bakwa generation tiako yetatea ikathangika. Lakini the moment nkarwamana antobakwa now protect the interest of people of Kianjai, because Kianjai is my business. Nambete tenkemenya ndina antobau obo na ndina otongeria ndenekwa na antobau inkomenya mathina yaraba korea. So ntomba etapana Mutharimi mbeta nkaranthe mbolo ne antobakwa, because inkomenya mathina ya antobakwa na intobira bakwende development na intobira antobakwa bakwende ibo bambekete office neu ne koritirwa ngwe na bwana Mutharimi tokethera to greedy. Sure. Yes. Ugibwaku eye otonya ogolo ni antobaku bakego. Mutharimi kintu kia mbere ndenda kuga atiri tugaga bina na miemuro itemana yana mbitaitie muro. So ethwa okwije witete nonto bwa kuria kwina uria ugachemania na we ekiara nonto bwa kuria atakumisilindi oni ntembe na ina miemuro na nte mbitaitie muro. I have my own political stand. Na political stand yako I was chosen by Antobakeago, mbeta mbaiterangoge, mbeta menya ayuthi batenangoge, ayuthi bakwenda empowerment ke their talent, ayuthi bakwenda by supporting from their local talent, bekera festivals, ayuthi iba kwenda mantuja internet and webbing design, moyuthi na kwenda scholarships, nonto jai manto jara nonde mutongeria ntomi, lakini manto ja kure kenda nkenia munene okwa iyo nayo hapana. Na iko nonto nyande aja thaichi inda 2022 inda ringirwa kura ende itangana nkuga atiri ekethirwa ndari mtu oguchethwa nawe MCAs ore oreku demona mbera eja tuminyana za tukagita mantu ja, but if he bought my ideas tia kugatri ito bati kwenda tuna processing industries ayuthi bara bathomi kenda bomba kuona ngugi ende ate ko buy this idea of mine ngamura thuri contractor eta groundine tiga kunenkera mtome ayuthi beto ibathomi wapatia hii kazi kenda mari jaje to jomboro tetiaza oni nterende weta koya mesta yesa nterende weta kionda kirankero ikuga kenda nkenia munene okwa ure ori iguru yakwa netho MP iseneta kana ino I am there to stand for the people of Kiago na ikero ntunkuga nya MC ore nteaja kenda ngukenia ndaja kuga uma bore na ethora nuije otitete nguge no ntono chize resident yoke agone ija thonu itete kana otitete na nya oni mbije thonu itete na oni on myself Dennis Muranki hakuna kazi umefanya utaenda nteaja kuquentize ndeaja kuquentize mtoke ago na mbuge umfanyie kazi na tariki 25 March antobakwa basentorimenti itumire tunaandamana maandamano officially barabara eje agutumira APR jawe MP we are going to claim for it either afanye ama afanye arega kugita in next year igita lete kuraja nteago Kenya Mr MP Mr MCA kwera kabisa na bauga okethira utashikwa itatendeka okethira ushikitwe humanity na batwe Meru TV ushikwa sheki yako ngurumanirereku ya okinyeria mogaruku ushikwa shigi kia jai nayo ni mwelekeraji mugongo kiri baraba itonyetie. Thank you Madam Ann Murugi MCA aspirant Kejai, and thank you bwana Dennis Muranki aspirant entere shia Kiago kiri baraba tokina dire kiri tando kinande. Thank you very much ndome emoijere John Okot Ann Murugi. I like the confidence and courage you have as young Gen Z who is ready to fight for the rights of Kenyans watching live from Nairobi. Lakini Meru Kenya word we are coming. Hii ni mbaya kabisa. Shamoa mamo akawa Dennis Muranki doing the best for East Kiago ward
people. Oni bamwe baraba tungatete tukemikata kinande. Thank you very much. Endira wena igita arirega yakinya Jumaine kagoro ya ka ni kirinkandi ya nopyo tugitegera mwerekera jwa mugongo. Nbeto akabu mudari mingo ko ni Meru TV. Ndere gita.